Amebaya aria makoragwo mari makiria ya 2,000 makoretwo mari nja na thiini wa igoti o kuma mwaka-ini wa 2013 riria mathitangire mwandikithia wa migunda Thika, ngwataniro ya onjoria KANT na ngwataniro ya arimi hamwe na angi kumana na kiria maugite ni gutunywo mugunda wao uria uri mwena wa Nguriba, Thika, Kiambu. Na riria tukoretwo twicira-ini uyu ciuria iria tuiguaga andu aria mawire mugunda itu makiurio makoretwo matari na anja maria kuria title deed marutire matiramenya kuria marutire title deed morio kana ni kwa na any agreement, purchasing agreements between them na foreign company limited magikorwo matire na agreement iyo mari twatunyukithio na hinya na nikio turaigwa twena ruo ruingi muno. No kuringana na mucirithania wa igoti riri ria Machakos niwe Christine Ochieng, aria mathitangitwo ni marahotire kuonania uria megwateire mugunda ucio. 11 years kwa kesi kidogo yenye iko na ushahidi uko kwa meza. Tunaona hiyo muda tumekaa 11 years na tukuje kuambiwa hakuna ushahidi tulitoa, sisi tunaona tumefinywa. Vile maneno tunaongea hapa ni ukweli, na nauliza president wa Kenya ambaye ni Ruto na vice president yake Gachagua wajue mavoloni wamenyang'anywa shamba ikiwa yao. No ona kuhana o uguo amebaya amavoloni matinaiganira na itua ria igoti wakiri wao BM Mung'ata akiuga mena wira wa kuigana wa gucokia cira ucio riko. Mimi niko na hakika kwamba tukikata rufaa tutapata shamba letu, kwa vile sheria haibadiliki. Labda hii koti haikuelewa na maneno ya shamba. Unajua sisi ni binadamu pia, labda koti haikuelewa haswa ni sheria gani. Ino ni ceceni ya Inooro TV Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.